Lefapha la dikgokahanyo le technology ya dijithale le dumela hore ditho tsa lefapha di tla tswelapele ka matsholo a ho hlokomedisa baahi ka mokgwa o motjha wa kgaso wa dijithale. To give effect to this part of the Court judgment, I hereby give notice to the industry and affected parties of my intention to determine 31st March 2023 as the analog switch-off date and the end of dual elimination period. Ho latela dingongoreho tsa hore dibaka tse ding tsa mahaeng di nka iphumana di kwaletswe ka ntle monyetleng ona, Letona le re seo ha se nnete. The number of new applications and registration for August and September totaled 140,674. And this is a result of a concerted drive on our part to make sure that those rural areas are reached by the message, but also activations. Ho bile di ditletlebo mabapi le boleng ba marangrang a matjha a dijithale, empa baahi ba eleditswe hore ba seke ba tshwenyeha ka sena. We had protection till June 2015 in terms of broadcasts networks on the IMT bands. So between then and now, it has been a matter of coordination between broadcasters and IMT service providers. Lea Afrika Borwa e aparetswe ke lefifi ka lebaka la ho kgaoha kgafetsa phepelo ya motlakase bekeng ena. Letona le re sena le tshusumetso mosebetsing o etswang ke dijithale ho phatlalla le naha.